Ne možem, a da ne go spodelam pečatok od deka sekogaš koga sada samaja ima vlasta. Makedonija ja ima se pomalku, bez nekoj atribut, bez nekoje pravo, bez nekoja gordost. Po koj zna koji pat jedna bezmalku ista grupa na otugljeni ludje, koji verojatno sebe si se doživat kako posebni, a site drugi, kako daleku podniv, uspevat su nepristojni dodvoruvanja i stavajkija kako vlog sopstvenata država i nacija ne bare na tatko im, da se izbora za pozicija, da se dofatat po bilo koja cena do vlast, za da proložat neprečeno da uživat vo svojite privilegiji, koji tijeg i smetat za nasledene. Ne varam da mi veruvate. Ne varam da mi verujete na zbora, baram da poglednete okolo vas. Za samo godine i pol na vlast, arogantno i eksploatatorski, razgraba sve što može. Tenderi, biznisi, dogovori o 4 oči, ili javnici milioni vaši pari, evra završuva bezmilostno nimnite dževovi. A na nas ti ostavlja, na narod mu ostavlja da je plati cenata za nimnata alčnost. Vovit na platformi i dogovori koji se nadvor od ustav, zakon i narodna volja. I braka i sestre, tuka je ključot na seta ova nestekna zbrka. Pod plaštotna evropskata imnina na državata se sprovedува pljačkata na vekot. Se zloupotrebува silната želba na makedonski od narod i site naši sograđani za evropski standardi, vistinski prosperitet, stabilnost i sigurnost na državata. Za da se istera agenda koja je protiv site naši državni i nacionalni interesi. Sada samo misli da kako dada seki im bide daleno se. No toj isti trik go ima tu potrebeno mnogo pati dosega. I nema da dozvoli me da im pomine uštednaš. Iluzijata koja misla deka uspešno nija prodavat, kako i vo mnogo navrati vo minatot, silno ki im se udri jedan den od glava. Nikoj ne saka kriminalci i lažgovci. Nikoj ne tolerira takvo povedenje, a najmalku sojuzite kada što se spremime. Počituvani brakja i sestri, ve povikuvam da budete vnimatelni, ve povikuvam da budete predpazljivi kon sve što kažuvat i vo sve što saka da poveruvame. Saka da poveruvame vo jedna laga, koja je nametnuvat preko nimnite brutalni i jednoglasni kampanji, preko napad na site sjetila. Bez isključog, vo prvite 20 minuti se posvetili samo i isključivo na jedna tema, kako da se izleze i podrži dogovorom, jednolično i manipulativno. Nema prostor za sprotistaveno mišljenje, za da nema crv na somneš, zato što ti je sakajat bije da poveruvate vo jedna laga, koji tijeja servisirat kako jedinstvena vistina, a za koja se krije naše to obezličuvanje kako narod i kako država.